Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwisimanje sekulusela zonke ebifika ngaso isikhathi ukususile ke uMayogat laphana ke einkundleni zokuxhumana ngesikhathi ke eveza ke amanye ama-video akhe laphana ke ejima yona ke i-boxing ethi ke ucela yena ke laphana ke uMbeje naye ke uSweet Mbukeli ke sokhumbula ukuthi ke bona ke labaculi ke ababalile yena ke uMayogat ke bazimbangi zakhe laphana ke ngako ke okumculo Mbukeli ke ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mayelana ke nayo ke le match ke athe ke yena ke laphana ke umculi ke onguMayogat ke acele bona ke laphana ke oMbeje abazimbangi zakhe kanye naye ke uSweet Mbukeli nansi ke i-video yakhe ke uMayogat esho ngokusobala ukuthi ke cha ubacela ke khona ke esitikini ke waze wabeka ne-date yena ke uMayogat ukuthi ngempela ke uyabadinga ukuba ke bezobamba nansi ke i-fight Mbukeli ngaphandle kokumoshela ke isikhathi nansi ke i-video yakhe ke laphana ke uMayogat bese uyalaphana ke Mbukeli ezathi comment section sizo uvo lwakho ukuthi ngabe wena uthini siyabonga. Ngicela kumele abafowethu yogadeli ngikawumema mhla 16 June ngizobe ne-boxing ngo-6 ntambama la izobe nje ishana khona labafana laba bebekade bengigolozela nje ngiyabaqela la eringini wena Mbeje nogqabasha ayingangamlomo bafana umfana ufisa ukuba intombazana ngiyaqela nje siphume engane zakwethu sifene manje ifike emandleni sizoyiqeda nje indaba ko-TikTok no-Facebook ngiyitholile umyalezo madodeni enangibaza ngiyaqala siphumeni nje sonke njengamala kwi-Team Kent ngiyaqala siphumeni sonke eDurban North siyakhala 6 ntambama bambe fethu. Tatile